Hei hi akasfani Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silin sang puya. Mizoram hun sang so thing tamte thli thlaya hmala turin horticulture office chuan voinhen operation ginger fe chorun puya kalpui sarkara an harsat na thlen ti hlotlin sak ani lo wangin not vanai phai all NGO malak nei nimina Independence Day sangni somni palilomna boycott ani India chan khovel chimlam ram te to khomna Voice of the Global South Summit voithumna naktu ka thlengdon East Road chuan voina khovel health tour satellite SSLV D3 akap chhok don Mizoram hun sang so thing tam te thli thlaya hmala turin horticulture office chuan voinhen operation ginger fe chorun puya kalpuya tuk in khan horticulture minister professor Niloman so thing tam be pui thak na hi Aizawl horticulture office atengna vai liam ani operation ginger noi hian horticulture thokten district in tu min an fe chok thin dona horticulture department sin che danin Mizorama khozani samruk pathuma so thing atama hen khozani somma chuanga so thing ching tu chung ko sangro sanga samle product te chuan har sanan tok mek ani so thing tam chungchang hretani wang hian horticulture department chon hmala ngalin horticulture department officer and field staff ten so thing tam le nana vendan en kol danan zira training of trainers on operation ginger management of pests and disease on ginger hi horticulture conference hola an boss saya horticulture department jon kumina zoram puma so thing ching an tam thun soya so thing atam tana wang hiam horticulture department chami pui tam jok te zirtinan cable tv chu turin horticulture mithiam ten mana an kalchil ani training hi zoram puma horticulture noya thokten kokim zoka in zirtina ani thena nan puat sai ani Chief Minister Puldo Mazon Sarkar chaklang tlang le masona konga thei top chuatura anin tiamete ti hlotlin ngai antum ti soinunin mi puitana a thaber tur ngai tu chungin an sarkar chon na a thok chunjom zel don ani ati he thuini minaram zelena kumsum serprena lomna puiber Aizawl la mola hampon zara po parnuin asoya Puldo Mazon ni kum December ne ria ta sarkar thar andin tir khan ni za chunga ti hlotlin tur ma chap sang Chief Minister's 100 days program an pon thu soya Kang te katuna chuan thatakin an tilhotling to nin soya hemi noi hian thlai thlan bik te lok zo ka shalani theinana malatur agriculture market assurance fund management board din chu malakna poimota pakhatani ati revised estimates ani somni pathum somni pali angin hemi tan hin cheng vaibel seza somda felani ati an sarkar nuwa electric bill batling khom cheng vaibel sezili somli period pek fitlak ani to ani thule ahuna pek lo wanga choi tur cheng noi somnga paret choi angai lo pha mai ba ka ahun taka pek ani wangin ham thana cheng noi somthum panga singni sanga mulet ani nge ti a hunre tak chung healthcare bill lo tang tor nan an sarkar tir khan cheng viable se somga chuang zet a pek thule pension sumba re taklin khom to rulnan cheng viable se ni somga paruk le noi som sir panga pek so to ni ati a sarkar thara hian ke deposited bill sang tang cheng viable se zeli somni panga la no somni pakwa zet pek choni boka GPF lak so thelo wanga sarkar na thokti har sana to thin shet puin jun tha thleng khan cheng viable se zathum somnga pakole no somre pakwa pek so to ni a MLF fund first installment tan cheng viable se somli pek chu ani bok Chief Minister chuan sarkar flagship program hand holding policy bana kai hi sector sang te ti changna tan man ani don tho soya he malana poimo tak noi hian kontak tu te theile thlai thar chu le sakte asong bol dan tur ngai tu te ashal chu na kong dapte ba ka mani kut koi ezonele thiam thil zirna choi san te thalai te ta na ezonna ngel het siam thlengin a huam tela he hian small scale agro-based industry te mason na apui hle don ni in soya sarkar la puile state sarkar program sang malak na le ro man na sang te atangkai thei ang bera thunzoma thohuna tangkai siam tum ani ati uri hlo do na hau tak mai chu chakzo ka kalpui zel sarkarin atum thu soya kumin chungin cheng viable se samruk paruk point pariat pani hu achu ri hlo man ani to ati a ri hlo sum don na hi thiat tur chon ko ran ne tlomai pol sang tenen thowa chul ti soin chakzo ka hmalak ani theinan state level core committee on ri hlo do chu din thar le ani a thlai thar chu atanga hlok na tamzok mu ani theinan Mizoram Liquor Prohibition Act sangni som pakole ko hnoi dan man mek chu siam dangnam hret tu mek ani thu soibok Mizoram chu state ral mong ber te shet a hlona chan chu Mizoram police na thwa thui takain hatani ati a police te hian Assam Rifles border security force nen tang kopin ramri de pa dan phallo thil lak lu le dan kal thil reng tovin ngor takin man reng nia soim polnet
2.0 man thar chuan police te imbek pona aron ti puisui hle ani ati home guard volunteer te hna ration money pek lo ti top to chu pek sinzom le ni in home department hoi thoktu ten rifle maintenance allowance atana cheng somli an don thin po cheng za ti punani a CBI hna general consent pek to po parliament in criminal law thar pathuma siam ta ko wangin central sarkar in titurati ang thapin pek non le ani ati Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana PMBJP scheme damdoi tlom dor Jan Aushadhi kendra te chu hon thar le to ani thu chief minister chuna soya healthcare scheme thar le huam zau zok universal healthcare scheme mi pui zong zong sarkar thoktele pensioner te po huam bek tur chu ngai to mekani a reilo te atlang zar tumani ati healthcare bill re tak tak lo tang to te chin fel thuai chu ngai poimo chun zamani tur thu soibok chief minister chuna sarkar chon na tho tu le athok tu in book talk administrative reform siam angai poimo a sarkar thok inrem dan khai deta ananiam lamjok te ti chakchu dan poimo ani sarkar doctor ten an lakhin non practicing allowance NPA to NFA mekanit hu pulal do machon seipoka doctor private practice neten NPA an lak ve to nan ma lakanit hu sein sarkar thokte tana dearness allowance ti punrona chutun nai council of minister to khom chon apoma sarkar in sumlama in songe kum apon aral nuwa pektan ani ang atibok nimina Aizawl Independence Day lomna hen zeti tu meng mazat ne na tho thata wanga chon moina hanani a state awards to teachers san somni pathum hi primary school huanga putilam ha ka headmaster government selchunga primary school Aizawl district hanani a middle section a pusil shilian teacher government Jampai Venklang middle school Jampai district na hlanni in high school section a puzo thanle teacher government Zeltlang high school Aizawl district na hlanni a higher secondary school section hian puar silor wat chunga lecturer government Zemabok higher secondary school Aizawl district na hlan ani Khozol district a biate khotangin vokpuitling to pakua Jampai phulutum chu Jampai police stand dangin an district lama letir le ani Jampai district agent officer ne tanga thun danin nilani zandar somlemin somli khanal fakamakum samthum pakwa Jampai bethel vengchon dan kelin heng vokte hi aphur ti report donani a hetil shetani vele dr bekjola silo DAH and VO chuam Jampai additional SP hena report ngala Jampai police chuan dan lawa district danga tanga vok phurlu tumte hi lodangin Khozol district lama anle tir le ta ani sarkara an har sana thlen ti hlotin sak anni lo awangin not vanai phai olenjo malakne nimin Independence Day sani somni pali lomna boycott ani a kan correspondent Saidanin Independence Day voice somsir perina lomna program not vanai phai mang tura sarkar thokal khom tur chu not vanai phai olenjo te chuan jingdar ula chan ve tanga duty nan danga hemini wahin not vanai phai Independence Day lomna program chu thulani a olenjo malakne hi bipuiten an thop hle ani Olenjo Coordination Committee chuan not vanai phai mipin sarkar until put a hlotin awang le ngai sakani toklo wangin Independence Day boycott kalpoin ithon soya not vanai phai kutlang in sarkar an harsen thlen ti hlotin ani theinan an hmalak na hen omzia nei lova sarkar tanga thulom omhria tur omlo zelani chon olenjo le khotlang mipiten atul danin malak sunjom zelani tur thuan soya an hmalak dan tur chu Olenjo Coordination Committee angai to zel donani antibok not vanai phai NGO Coordination Committee chuan government not vanai phai high school headmaster le not vanai phai damdo ina ayus doctor athak to omlo vasanan ni chu an ayo da tur sarkar an ngen na ti hlotin ani tak lo wangin heteng hen ma an la ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani India chon simlam ramte into khomna Voice of the Global South summit voi thumna naktuka thlengdona tunchuma hian thupe tan malam hun ngel nget ne tura Global South te tuham chakti ani External Affairs Ministry Soidani summit masathil poimo lorel to te tilen zel dan tur soi howani ang Indian Space Research Organization ISRO chuan voina khovel hel tur satellite SSLV-D kap chokdona Satish Dhawan Space Center si herkota tangin satellite ka chuani anga he satellite ka chui SSLV project mor bong na tur ani Chanchinthar serti tomna na tang pui Mizoram hun sang so thing tam te thil thai mala turin horticulture office chuan vein hian operation ginger fe churun pui kalpui sarkar an har san than ti hlotlin sakani lo wangin not vanai phai olenjo malak na in nimena Independence Day sani somni pali lomna boycott ani India chan khovel chimlam ramte in to khomna Voice of the Global South summit voi thumna naktu ka thlengdon ISRO chon voina khovel hel tur satellite SSLV-D kap chokdon chuti song chu Chanchinthar kan pon thei chu ani